trenutno radiš kroz izvore Miloša Milojevića, tako? Sistematizujem, da, nacizam. Sistematizuješ, da, ti sistematizuješ. Ja upoređujem nacizam, znači ovaj sad moderni i ustaški nacizam sa protonacizam. To jest dovodim, to se još uvijek ne zna šta je, to potpuno nova tema. To se zna da postoji protonacizam, ali se ne zna gdje počinje. A ja ti kažem kako gde počinje. To počinje još iz perioda kad se papstvo dosetilo, znači, kako da natera, čime da podstakne zapadnoevropske narode, ne vladajuću vlastelu, vladajuća vlastela, ona je polazila u rat znajući kakve benefite to sa sobom donosi, jel tako? Znači, oni su išli da ratuju za bogatstvo i titulu. Ali običnog čoveka, znači, da bi podstakao da ratuje, ti si morao da mu daš neku ideološku potku. Zašto on to čini? Da on može pred sobom i da kažemo pred Bogom da opravda svoje postupke. To jest da opravda paljevine, ubistva, silovanja. Kako da on to opravda pred sobom? Njemu sveštenik da oprost, to je nesporno. Pa nije to njemu opravdanje, to je njemu u stvari čišćenje savesti. Da on nema problema kad legne da spava, dalje zaklao ženu, dete, nekog tamo. Da je rasekao smač na pola. Jasno, i upravo zbog toga su i oni došli na takav ideološki koncept. Tad i počinje ono prekrajanje istorije. Jer to prekrajanje istorije vrlo je bitno, jer daje osnova da ti svojim ljudima ili grupi ljudi kojom ti rukovodiš, da ti njima objasniš da su ovi tamo varvari, da su oni niža vrsta, da su oni niža bića, da oni teško da mogu da se nazovu ljudima. Da su oni nekulturni, da se ne kupaju, da su prljavi, da ne znaju da pričaju, da su varvari, da su sve najgore etikete koje možeš da zalepiš, ti zalepiš unapred. Tako da je svaki otpor s druge strane verbalne prirode apsolutno nebitan. Jer u toku ratnih dejstava nema vremena mnogo za priču, niti za upoznavanje. Znači, u to vreme, kad nije bilo skoro nikakvih, da kažemo, komunikacija, ljudi su o ljudima u drugim krajevima saznavali vrlo šturo. Znači, od pojedinih putopisaca, ako možemo tako da ih nazovemo, koji su se potrudili da pokažu kako tamo jest živi neki narod, to jesu neki ljudi, ali oni su primitivni, oni su gostoljubivi, ali to je na životinskom nivou. Znači, ta gostoljubivost njihova, ona je krajnje primitivna. Oni su tu da te nateraju da jedeš, da možeš da prespavaš, nije problem. Neki su išli čak toliko daleko da kažu da su domaćini nudili svoje žene gostu kad dođe. Znači, to je klasična potka da slušalac ili čitalac dobro razume da su to ljudi krajnje primitivni, bez ikakvog osjećaja za moral. Pa sve je to utemeljeno na Svetom pismu. Upravo to što si rekao malo pre, znači sve to imamo u Starom Zavetu. Sodoma i Gomora. Ali jer ljudi se s time poistovećuju. On kaže, aha, pa to ima tu, znači to je to. Znači to postoji već, da. To su demoni, to su, da. Jasno kao dan. I sve dok mi, evo, u današnjem vremenu, znači mi svedočimo tome da se čak najotvorenije, iako je sad doba vrlo razvijenih komunikacija, znači ti možeš da razgovaraš sad s nekim koji je iz Kine i da pomoću Google Translate, znači se donekle da kažemo, ne baš precizno, ali donekle da se razumeš sa njim, možda razgovaraš sa bilo kim na planeti. A bez obzira na to, znači, taj zapadni pogled na svet, da ga tako nazovemo, koji je formiran vekovima unazad, vrlo pedantno i pažljivo, on nas stavlja pred svršen čin time što nas tera da koristimo njihove alate. Znači, oni objašnjavaju svojim ljudima, recimo Amerikanci u Americi, objašnjavaju svom populusu kako su oni Bogom dani da lepo žive, kako je kod njih najbolje uređenje na svetu, kako kod njih nema siromaštva, nema gladi, kako kod njih ti imaš pravo da kažeš šta god hoćeš,
ali dovoljno je na današnje vreme samo pogledati mainstream njihove vesti pa da se uverimo da to nema veze sa istinom. Da. Znači, to je jedna projekcija istine, koja u stvarnosti ne postoji. Pa nije ni projekcija istine, to je projekcija laži da bi uspostavili lažnu istinu. Da drugi pomisle da je to istina. Da. Što je rekao, to je već otrcano i dosadno, to je istina, što je rekao Goebbels, ponovi laž 1000 puta i ona postaje istina. Da, najveći je problem u stvari u tome što su neki naši izrodi, da tako kažemo, kroz istoriju, a svako je postajao izrod jer je bio impresioniran šarenilom zapada, u stvari uglavnom bio impresioniran kuperajima jer su naši studenti veliki deo vremena koje su provodili u Beču, u Berlinu ili Parizu provodili u kupleraju. Da. To je njima bio vrhunac zabave. Pa su recimo naše monarhe sve od reda optuživali kako su oni kockari, kupler majstori, kako oni iz kupleraja tamo ne izlaze. Kao da su oni tamo jedini gosti. Kao da tamo nije recimo, knjaz Miloš nije kao da on u bečkim kupleraje išao s nekom fukarom sa ulice, a ne sa Metternichom. Razumeš? U čemu je poenta? Razumem. Znači, taj lik koji u njegovom rangu je njega odveo u kupleraj, nije ga odveo, nije on prišao pored prosjeka i pitao ga, je li prijatelju, ako govoriš koji je slučajem srpski, daj mi reci, ima li kupleraja ovde u Beču? To je sigurno da. Ali se nigde ne može da pročita, niti da čuje ova strana priče. Da je njega knez Metternich odveo u kupleraj, a ne da je on kupleraj našao sam. Ma jasno. I u tome je poenta. Znači, evo danas, to sam malo prepočeo, znači u današnje vreme najnormalnije da političari sa zapada kažu vi sa zapadnog Balkana, vi još niste dorasli za ulazak u Evropsku uniju. Nekako još vam nešto fali. Pa velika je korupcija kod vas, a kod njih je korupcija bezgranična. Bezgranična. To je uopšte poznato. Znači, korupcija je bezgranična, demokratija je potpuno ukinuta. Evropska vrhuška nije od nikog izabrana, to su od nekog postavljeni ljudi. To je nevladina organizacija koja objašnjava nama da smo mi niža vrsta koja mora da moli za ulazak u Evropsku uniju. Oni su to objašnjavali Rusima, samo su Rusini primenili njihovu strategiju, takozvanu mrtva voda. I potpuno se izvukli iz svoju strategiju, mrtva voda, i potpuno se izvukli iz tih demonskih kandži zapadnog sveta. I to nije nikakav svet, to je da pogledamo realnu kartu Evrope, to je jedna mala tačkica u odnosu na zemaljski šar, da ga tako nazovem, a da ne ulazimo u raspravu oko toga. Znači, našim se ljudima, glavna je stvar da recimo kod nas ne treba niko da ostane na vlasti duže od 4 godine. Kod njih navodno niko ne ostaje na vlasti duže od 4 godine, ali to ne ostaju pajaci koji glume političare. Inače, korporacije koje u stvari upravljaju globalno, one su na vlasti bez smene. Njih niko ne vidi. Njih niko ne smenjuje, ali oni vrše stvarno istinsku vlast. Mislim, evo sad ova šarada sa Joe Bidenom, pa to je smešna stvar. Čovjek više stvarno nije u stanju da percepira stvarnost na bilo kakav način, a ne da donosi odluke od krucijalnog značaja za Sjedinjene države, da pustimo sad svetska zbivanja. Zato je i doveden takav čovjek da se, da Rusija može da ostvari ono što je htela da ostvari i do čega je došla, svojim radom i trudom. Kad je došlo dotle čak da američki mediji se pitaju i kažu kako pitaju Bajdena i kažu mu što se ne ugledaš na srpskog predsjednika koji gleda interesi svog naroda, nego daješ Ukrajini 40 milijardi dolara. Upravo o tome se. Znači to, da kažemo, bruka za jednu veliku imperijalnu silu, Ameriku, najjaču na svetu, znaš, pa sad da se ugleda tamo na nekog predsjednika neke države koje ne zna da pokaže ni na mapu gde je. Da.
Ali hoću da kažem, ne sad ovo je izuzetan primjer koji imamo u Ukrajini, nekad je sukob, to su oni krstaški ratovi koje smo pominjali, nekad je sukob između Rusa i Zapada, koji iz nekog razloga zovemo kolektivni Zapad, znači nekad je taj sukob počinjao kod Berlina. Pa se linija povukla vremenom, pa recimo linija je došla na Galiciju i Poljsku. Da. Sad je sukob pred vratima Moskve, na pola puta počeo je sukob, znači na pola puta između Moskve i Kijeva. Ko tu kome osvaja prostor? Ko tu kome osvaja prostor? Znači vekovima oni su polako, mic po mic dogurali dotle da između Moskve i Kijeva kreće sukob između Zapada i Istoka. Ali sad, ako se pogleda tačno mapa, sad se vidi šta je to u stvari. To je u stvari sukob istočnog i zapadnog rimskog carstva. Znači mi, kad pogledamo mapu tog dela Evroazije, što se tako kaže, znači tačno je linija, ako pogledamo gore, znači ovamo ajde ove Baltičke zemlje, pa Rusija, Belorusija, i tačno linija ide isto dole na pola Afrike, gde je išla i nekad. Da. Gde se uspostavlja u stvari ta stara ravnoteža istočnog i zapadnog rimskog carstva. Od tuda sve ona srpska proročanstva i ostala, koja evo vidimo ispunjavaju se malo po malo. Nikakva to tajna nije. Znači, to je to. Znači, sad se Rim, drugi Rim nekad je bio u Konstantinopolju, sad je Rim u Moskvi. Ali Rim, kad kažem Rim, ne mislim ja na to sad neko to veliko rimsko carstvo, kao na centar moći, nekad je Rim bio centar moći, sad je centar moći. Da, i to je, izvini, moram da te prekinem, znači to je nametnuta fraza. Pa se mi te fraze, da bi ljudi razumeli, mi te fraze moramo da se držimo. Znači, međutim, ta fraza u principu, ona ništa ne znači. Ta fraza samo služi i dalje, služi svojoj svrsi da mi pominjamo Rim, umjesto da govorimo o Srbima i Rusima i zapadnom svetu. Jer su sa ove strane te linije koja prolazi maltene tik pored sadašnjeg Rima, ako je vučemo ovako na karti sa severa na jug, samo zbog nas. Već su Poljska gore i Poljska, Čekoslovačka, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunija je uzeta, znači mi smo tu ostali kao neki klin zaboden, znači najdalje na zapad. Mi smo najzapadnija tačka slovenskog sveta trenutno. Jesmo, ali to ne znači da će Rumunija i Bugarska da ostanu u granicama gde su ne znači. Bugarska se raspada. Za Rumuniju što da pričam? Da, granice su se menjale i menjaće se tek, to je samo tek budalaština o nepromenjivosti granica. Znači, recimo, Sjedinjene države su dobile pravo da zaposednu bilo koju zemlju na svetu, bitno je samo da granice nisu promenjene. A što taj prostor više naša može. Ne samo to. Recimo, Irak nije promenio svoje granice, jer tako? Sjedinjene države poštuju taj postulat, zauzele su ga ceo. I nema potrebe da mu granice promene. Jer tako? To se ne zove promena granica. Ili Izrael, recimo, je svojevremeno okupirao Palestinu i to se ne zove promena granica. Ne. I to su cele granice. To je njihova zemlja koju je Bog dao. Jest, to je njihova zemlja koju im je Bog dao. Evo, jutros počeli da granatiraju gazu opet. To neće biti navešteno sigurno. I, znači, hoću da naglasim da ta doktrina koja je došla iz rimskog povoja, iz papskog povoja, ta doktrina o osvajanju istoka, ne osvajanju, to je loša reč, o porobljavanju istočnih naroda i o osvajanju istočnih teritorija, znači ona se primenjuje striktno jednako dan danas kao u prvom trenutku kad je smišljena. Oni od te doktrine ne odustaju ni po koju cenu. Oni su naučili da je nebitno apsolutno šta je istina. Bitno je samo ono što oni kažu.
I sve dok se svi narodi, kojih je malo ostalo, ali svi narodi na istoku, dok se ne probude iz tog začaranog sna i ne utvrde svoju strategiju, znači svoju strategiju, nego pristaju na lopovsku i prevarantsku strategiju sa zapada. To je čist lopovluk i prevarant. Znači, to je dozvoljeno. To svaki građanin naš zna, recimo, kad ode u banku i oni mu kažu tamo koji su uslovi za podizanje kredita, ako on, i kaže sad oni, znaš, i to je fora, ima naš sitnim slovima na ugovoru napisano. Nisu tu bitna krupna i sitna slova. I ta sitna slova, da je banka napisana najkrupnije, čovjek koji je došao za kredit, on nema pravo na promjenu ugovora. Nema. On ako ima primjedbe na ugovor, čovjek koji radi u banci mu kaže, vidite negdje na drugo mjesto. Da. Kod nas je ugovor ovakav. Znači ti pristaješ ili ne pristaješ, to jest ti ćeš pristati na ono, kad si u škripcu financijskom da potpišeš pa neki crni đavo s druge strane. U nadi da ćeš možda moći da se otkupiš. Da. I tu nisu bitna krupna i sitna slova. Niko ne govori šta je tu suština. Suština je to da ako ti želiš nešto od mene, znači prihvat, ti si prinuđen da sve moje uslove prihvatiš. Evo puta se recimo na Rusiju to odlično preslikava, znači Rusiju ne interesuje Zapad. Sad se zapadni novinari upinju da pitaju recimo predsjednika Rusije ili ministra spoljnih poslova ili ministra vojnog, pa znate mi na Zapadu kažemo, njihov odgovor je vrlo jednostavan. Nas to ne interesuje. To što vi ima da kažete, ili šta je vaše mišljenje, to nas ne interesuje. Naša roba košta toliko i platit će se u ovoj valuti. Ko neće da kupi ne mora. Vrlo je jednostavno. Vrlo jednostavno. To u stvari, oni sad primenjuju taktiku, ne taktiku, nego vraćaju Zapadu ono što su oni tražili. Ne. Jer do sad je bilo tako sa Zapadom. Ne. Nema tu sad Ne, ima razlika. Znaš koja je razlika? Do sad je Zapad i sad Zapad insistira da ti moraš da kupiš od mene. A dobro, da. Ne možeš da tražiš na drugom mjestu. Ti moraš da kupiš od mene. Rusija ne insistira, nećeš da kupiš od nas, kupi od Amerikanaca. Nikakav je problem. Jel' tako? Da. Jesu ruski ratni brodovi zaprečili prolaz preko Atlantika ne dozvoljavajući da američki tankeri dovoze gas ili naftu u Europu? Nisu. Znači, razlika je velika. Znači, Rusija ne primjenjuje iste alate koje je primjenjivao Zapad. Oni primjenjuju alate sasvim drugačije. Za razliku od Zapada, oni su zabranili, recimo, najnormalnije su zabranili da se propagira pedofilija, da se propagira alkoholizam, da se propagira bilo šta što je štetno po čoveka i porodicu. Da. Na Zapadu je to nešto najnormalnije. Oni sve čine da potpuno degradiraju porodicu kao osnovnu jedinku društva. Da je dovedu na takav nivo da tu više, deca apsolutno ne poštuju roditelje, da, Imaju dečija prava. Ne, pošto imaju dečija prava, mislim, to je potpuna ludost. Znači sad po tim nekim uzusima novim, trebalo bi da ja kao otac porodice slušam svog unuka koji ima 3 godine, da mi on objasni čime ću da se bavim, šta ću da radim, tako i kako ću da zarađujem. Jer on ima pravo na to. Pa da. On ima na to pravo. Ili recimo da on ustane noću, uzme moju pušku sa zida, razumeš, izađe napolje i puca nekontrolisano. Ja nemam pravo ništa da mu kažem, jer tako? Da. Jer on ima pravo da pozove policiju i da me tuži za nasilje u porodici. Jer to logično? To logično. Zato što je to tim zakonima u isto vreme propisano. Znaš šta je najbolja fora? Mene samo interesuje kad neki transgender dođe u situaciju, ne dao Bog nikom, dođe u situaciju, na primjer, da zbog nekog prekršaja, eto recimo, znači nemoj da bude to neko strašno zlodelo, nego eto, nemoj da bude silovanje dečaka recimo ili devojčice mali, nego nek bude nešto, zbog čega mora da ode eto 2 nedelje u zatvor, ne mora više. Pošto su oni sve fini, to su fine osobe, znači nemoj da bude da su oni silovali decu, da su trgovali malom decom i takve stvari, od adrenohomu nećemo da pričamo, nego da jednostavno napravi prekršaj koji sa sobom nosi
15 dana zatvorske kazne. I sad mene živo zanima da mi neko ko zna objasni kad taj neko dođe tamo na prijem u zatvor, ja sam bio, pa znam kako izgleda, pričam iz ličnog iskustva, dođe, na primjer, na prijem u zatvor i gde on ide? U muško ili u žensko odeljenje? Šta misliš ti? Da ga tamo pregledaju, ali ima pravo da ga ne pregledaju. Pa to mene interesuje, znaš, to je bilo vrlo interesantno saznati. Znači, kako izgleda prijem u američki zatvor, u amerikanski zatvor, u Kaliforniji koja je najliberalnija. Dobro. I sad tamo dođe recimo neki tamnoputi, da se izražavam sad rasistički, dođe neki tamnoputi ovako oveći dečko, mislim na prvi pogled dečko, ali on kaže kao ona plivačica američka, ona gorila od 2 metra, sa ovakvim ramenima, i on kaže, pa znate, ja sam devojčica, ja se kao devojčica osjećam. Hoće li ga oni pustiti? Hoće li ga poslati na izdržavanje te kazne u žensko ili u muško odeljenje? To me jako interesuje, znači na to pitanje, evo, nemam odgovor. Niko od ovih koji o raznim pitanjima raspravljaju, još uvijek nije to izneo u javnost. Ja bi to voleo da saznam. Jer ako ga šalju u muško odeljenje, onda je to narušavanje njegovih ljudskih prava, jer tako? Onda može da ih tuži, bre. Onda može da ih tuži, jer tako? A ako ga pošalju u žensko odeljenje, šta da one žene tamo rade? Pa ništa. One će ga raskomadati, čovječe. Čekaj, možda neće on njih. A ne on njega, misliš? One će raskomadati njega. I hoću da kažem da je to sve jedna najobičnija, gnusna laž koja se nama natura. Eno, gradonačelnica Čikaga koja ove godine, se sjećaš toga, izjavila kako će sljedeće godine u leto 21. u leto Čikago biti raj na zemlji. Znači, ista ta sad gradonačelnica se susreće sa tim da je centar Čikaga bukvalno, znači, pakao na zemlji. Ne znam koliko mjesta, to dvocifreni je... U Čikago? Da. Ma to su Srbi krivi 100%. Sad tamo pusti, molim te. Znači, molim te ne skreći sa teme na takav način. Upravo o tome se radi, to pričam. Ti sad nešto radiš na sistematizaciji određenih napisa koje je ostavio za sobom Miloš S. Milojević. Da. Naš putopisac i istoričar. Ruski akademik, naš vojskovođa. Inače, to je sad je tek postalo opšte poznato da je zadnja jedinica koja je napustila teritoriju pored, blizu Sofije, bila za vreme Srpsko-bugarskog rata, bila njegova jedinica. Ustaški puk Miloša Milojevića. Tačno tako. Reci mi šta Miloš o tome kaže? Pa Miloš... O čemu? Pa o ovom programu o kom pričamo, to ima veze sa Milošem S. Milojevićem. Pa ima veze sa Ukrajinom, mnogo ima veze, ima veze sa Ustašama, ima mnogo veze sa nacističkom Nemačkom, Ustaškom Italijom, ali dobro, to je mnogo osjetljivo, ali nećemo mi tako, mi ćemo samo da pričamo strogo naučno. Dakle, Miloš Milojević u mnogim svojim delima, nije on to radio namerno, nego jednostavno je zapisivao zverstva koja su se događala, koja se vršila nad Srbima, znači na našim prostorima, nad Srbima Severne Evrope, to je ono što smo pričali za severne krstaške ratove, nad pravoslavcima gore, nad paganima gore, ako ružno kažemo paganima, ali to je uopšte neki prihvaćen naziv. To je hoćeš da kažeš nad ljudima koji još uvek nisu prihvatili dogmatsko hrišćanstvo ili dogmu hrišćanstva. Ne hrišćanstvo. Ili dogmu pravoslavlja. Ne, koji nisu prihvatili katoličku verziju hrišćanstva, zapadno hrišćanstvo. A zato su oni pagani. Ko bre? Ne, zato se nazivaju paganima, ljudi koji nisu prihvatili katoličku verziju hrišćanstva, to hoćeš da kažeš. Pa da, tu čak, znači, po nekima spada i pravoslavlje, jer oni nas zovu
To je za njih pogrešna verzija, isto kao što je za naše pogrešna verzija hrišćanstva zapadno hrišćanstvo, ali nije to sad bitno. Bitno je, znači Miloš je prvenstveno, znači u odlomcima istorije Srba opisivao kroz celu knjigu zverstva koja su učinjena i jedna knjiga je posebno interesantna, koju sam pominjao, možda i nisam, ne sećam se. Ta knjiga se zove Tajne austrijske vlade i sistematski progon nad hrišćanima i protestantima. To je knjiga pisana na francuskom, ima prevod na engleskom. Albert Michel se pisao knjigu, imam ja izdanje iz Londona, znači sa engleskog iz 1856. godine. I šta tu piše Miloš? On je prvo bio osporavan zbog toga, to je tvrde kako on izmišlja. Ne samo za to, nego za mnoge izvore i citate koje je dao. Ja se potrudio, pa sam tu knjigu i našao. Jeste, pričao sam to sigurno. Sad, tamo piše recimo jedan karakterističan deo, znači kad su za vreme Ferdinanda gore Austrijanci pa išli gore na sever i oni upadnu recimo konjem, uđu u crkvu, dok traje služba, komadaju sveštenika, komadaju bukvalno znači sabljama vernike, uđu u, ali pazite, znači to su isto hrišćani, protestanti, luteranci, kakvi god. Znači, gde Austrijanac ulazi znači, u crkvu, vrši zločin, znači to je ipak na kraju krajeva hrišćanski hram, i on upada u oltarski prostor sa sve konjem i vrši nuždu u Sveti Putir, odakle se pričešćuju. I toga imamo, znači, kod nas za vreme Drugog svjetskog rata, za vreme takozvane nezavisne države Hrvatske, bilo primjera iz Crne Gore, istog takvog primjera. A drugi karakterističan primjer je, pošto oni nisu verovali verovali su u dva dela božanskog bića, znači da je Hristos i Bog i čovek. I oni uhvate dete nekog tog nezna božca, zategnu ga sa dva konja, preseku sabljom na pola i vrate roditelje, evo ih sad u dva vida. U vidu hleba i u vidu vina. I jednostavno, uopštena mnogo tematika zahteva sistematski rad, ali vrlo lako se uočavaju paralele. Što nas navodi na jedini mogući zaključak, znači da je taj moderni nacizam, uslovno rečeno moderni, znači za njih 150 godina, iako on zvanično nije počeo tad. Ali, znači sve su karakteristike toga, prvenstveno zverstva i ideologija, što smo malo pre pričali, jer oni su Bogom dani da rade šta žele. Jer oni misle da su bolji, da su najvisočiji, da su najpametniji. I jednostavno nam je jasno da nigde drugde takva zverstva i takva ideologija se ne pojavljuje nego na prostoru zapadnog rimskog carstva, tog modernog, novijeg, odnosno Austrije. Ono što je važno istaći, znači pored svih ovih zverstava koje pominjemo, je ideologija, jer, kako sam rekao malo pre, ona nije nastala osnivanjem nacističke partije, ona je nastajala vekovima kroz zapadno rimsko carstvo, odnosno zapadni sistem vrednosti koji je izgrađen, a gde drugde nego u Vatikanu, odnosno kod pape, brate, prosto. To je jedina istina. Šta se tu događa? Tu imamo poremećen sistem vrednosti tokom postojanja rimskog carstva, koje, kako što znamo iz istorije, išlo u sve veću i dublju dekadenciju, ne samo fizičke prirode, seksualne, nego
psihološke, tu se nametao se sistem vrednosti koji je potpuno pogrešan i koji potpuno je u suprotnosti sa onim šta to čovek treba da predstavlja. I kad osoba izgubi smisao za to šta čovek treba da predstavlja, ona nema problem da nad drugima čini zverstva. Imamo, znači, iz vojne terminologije sistem obučavanja, odnosno ne samo kontrole mase ljudi, političara, individualaca koji nešto treba da postignu za nečiji tuđi račun, nego kad su obučavani Albanci za terorizam na Kosovu, znači imamo američki priručnik koji o tome govori, naš vojni stručnjak iz Niša je napisao knjigu o tome i recimo imamo obuku koju su prolazili albanski separatisti, prvo psihološku, da oni samo recimo gledaju filmove, da slušaju određenu muziku, samo to da rade, da gledaju vojne filmove i onda da gledaju zločine iz druge ruke, što se kaže. Znači, sa neke distance da ne remete taj zločin, znači vojska namerno, znači dovedu se subjekti nad kojima se vrši određeni zločin, ovi gledaju to sa strane. Dok na kraju se došlo glavni čin svega toga, znači da od čoveka napraviš zver, sve sastojao u poslednji čin obuke je bio, znači, da se u sobu uvede Albanac, gde stoji sto za ručavanje, 4 stolice, otac, majka i 2 deteta, koji glave, svako je namešten tako da drži svoju glavu. I on kad uđe u tu sobu i kad to vidi, a ne ostvari nikakvu reakciju, znači da je spreman i može da ide da kolje srpsku decu. Samo da pitam, misliš na odsečene glave? Odsečene glave. Znači, mrtvi ljudi, mrtva deca su namešteni, znači već su ukočeni i namešteni, sede za sve namešteno, znači za ručak, sve postavljeno, televizor upaljen, sve namešteno, normalna situacija, oni sede i drže oko svoje mrtve, svoje glave. Odsečene glave, da. I to imamo, znači to sam rekao, takvih primjera imamo upravo u ovoj knjizi Tajne austrijske vlade, takvih primjera imamo mnogo, znači gde je opisano, znači nije samo opisano bilo to i to neko selo, tu je upala neka četa, uradila to i to, ne, znači oni u toj knjizi, znači postoje, to je knjiga pod naslov nosi da je sastavljena od pravih dokumenata. Znači, Ferdinand izdao naređenje to i to, potpis, pečat, rečeno tome i tome šta da se radi. Ima čak naređenja od mnogih austrijskih primčeva, mrč šta su već, gde oni namerno, to jest naređuju svojim komesarima, dobro, posle to se zvala komesari, tada ne znam kako se zvalo, komandirima, vođama sela, mesta, da namerno raspiruju pobune kako bi mogla da dođe vojska i da uradi odmazdu, to jest da ih protera. Recimo, protestantsko selo, oni krenu ko vega prave čarke, da se to istrebi. Toga imamo, pravili smo emisiju i o tome, znači ja sam radio tu emisiju, principi kontrole uma u srpskim zemljama, o Karađorđu, Filiki Heteriji, pa mogu to gledalci da pogledaju o čemu se tačno tu radi, kad je niški vladika, odnosno mitropolit, bio u stvari grčki špijun koji je pravio pobunu, da je na kraju morao turski paša da ga obesi u sred Niš, da vide svi drugi za primer kako izdajnik prolazi. Jer nije on hteo da dozvoli da on učini odmazdu, da padne nevina krv, zato što je on pre svega bio čovek, jer to se iz toga vidi iz mnogih drugih stvari, on je bio čovek koji neće da zavadi hrišćane i muslimane, jer nema potrebe za tim, svi živimo zajedno. Zbog nekog tamo ko hoće da ostvari nečiji interes. Ne, tu ću da te prekinem na trenutak, zato što mi je sad pao na pamet jedan drugi primer, ti si me svojom pričom podstakao na to. Recimo, Albanci su u početku pobune na Kosovu, znači još 80. godina,
koristili takozvana trovanja po školama, trovanja dece po školama. Da. I sad to su mešovita odeljenja, idu srpska i albanska deca zajedno, na određeni znak, znači albanska deca se hvataju za stomačiće i izlaze, njima ni muka, ni dobro, oni su otrovani, srpska deca gledaju sa strane, smeju se i čude se čudom šta ovi rade i šta im se događa. Znači oni piju istu vodu, jedu istu hranu, sve je isto, razumeš? U to doba nije bila tako napredna ova nanotehnologija o kojoj sad pričaju kako je moguće delovati samo na određenu DNK, da ne ulazimo uopšte u tu priču. Znači, uostalom DNK na Kosovu je vrlo bliska, da ne kažemo ista. Da ne kažemo ista i kod srpske i kod arbanaške dece. Ma to je sad, ne vredi o tome govoriti. Ali hoću da kažem da su mnogo, recimo, i ovo neću da propustim, znači, ovo što si objasnio za unapred dogovoren neki masakr, recimo za to je služilo, to vrlo malo ljudi zna jer neće ništa da čitaju, ništa da vide. Mi smo dozvolili da u našem časopisu izađe tekst jedne mlade istoričarke koja je tad bila naš saradnik, znači ona je u to vreme bila kustos muzeja na Mrakovici na Kozari, ona je upoznata sa mnogim dešavanjima koja se tamo odigravala za vreme Drugog svjetskog rata i ona je recimo napisala jedan afirmativni tekst o partizanskom pozorištu koje je posetilo Kozaru, znači otišlo normalno sa Kozare. Ja sam dozvolio da tekst izađe, nakon izlaska tog teksta u časopisu ja sam se vrlo zainteresovao za to pozorište jer je to malo neuobičajeno da u uslovima ratnim gde si ti na teritoriji dvostrukog neprijatelja, da kažemo, ako je neprijatelj bio NDH, Nezavisna država Hrvatska, i neprijatelj bio nemački Wehrmacht, oba dva ta neprijatelja su držala strogo tu teritoriju pod svojom kontrolom i sad imamo pozorište koje putujuće pozorište koje neprimećeno apsolutno ide od sela do sela i opstaje do kraja rata. Najinteresantnije je u stvari to što je nakon odlaska pozorišta, tog putujućeg partizanskog pozorišta, selo uglavnom bilo napadano od ustaških snaga odmah sutradan. Time se ispunjavala, time je ispunjavana doktrina Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske, Titovih partizana u ono doba da što je više zločina sa neprijateljske strane, što je više stradalih, što je više spaljenih kuća, ti ljudi koji su ostali bez svojih porodica, jer uglavnom je stradala nejač. Znači, ti ljudi koji su ostali bez svojih porodica, oni nisu imali drugog izbora osim da se pridruže narodno-oslobodilačkoj borbi. Nikom nije stalo da razmisli o tome kako je bilo toj dečci, koja su bivala često ubijana, znači, zarobljavana, onda odvođena u sabirne logore gde je vršena trijaža, znači ko je perspektivan za ustašku, novu, takozvanu ustašku mladež, a ko može da se pošalje na nož. Pa to je eugenika. Da, razumem, to je eugenika. Znači, zato je čudno što pojedini, to jest nije čudno, nego su određeni pojedini koji iz našeg, da ga tako nazovemo, korpusa, koji veličaju, recimo, Dijanu Budisavljević, koja je bila službenik za trijažu. Ništa više i ništa manje od toga. Ti da živiš, ti si mrtav, ti ćeš da živiš... Svako dete na koje ona uperila prst da će ostati živo, donekle je ostalo živo, mada su mnogi stradali i posle u Jastrebarskom i po samostanima, ali da ostavimo tu temu. Ali svako dete koje je ona preskočila prstom je istog trenutka bilo završeno. Njegov život je bio završen. Ja ne bih mogao taj posao da radim. Pošteno. Hoću da kažem da ja nikad ne bih mogao da radim taj posao. Da vršim segregaciju, znači ko će biti streljan, a ko ne. Ni sa odraslim ljudima. Ne bih mogao da odaberem, ni recimo kad je zarobljena četa vojnika, pa sad
na osnovu izgleda da neko proceni, ovo je ratni zločinac, a ovo je izgleda kao neki fini dečko, da, fini gospodin. Znači ima jedna scena iz filma koju obrađuje Drugi svjetski rat, ne dokumentarni, nego igrani je film u pitanju, znači sveštenika i vernike izvode iz neke crkve i traže od sveštenika da on odabere ko će biti streljan. On odbija to sa gnušanjem i kaže streljajte mene. Jer nije on taj ko odlučuje, znači on ne osjeća sebe kao osobu koja može da odluči o tuđem životu ili smrti. A upravo taj posao radila je teta Dijana Budisavljević. I to pod pokroviteljstvom Anta Pavelića i Alojzija Stepinca. Pa sad ispada, ako odlikujemo teta Dijanu Budisavljević, a ona je radila pod njihovim pokroviteljstvom, znači mi odlikujemo Antu Pavelića i Alojzija Stepinca. Evo sad u zadnje vreme se čuju glasovi da je Andrija Artuković najviše insistirao na tome. Pa znači odlikujemo i njega kao spasitelja srpske dece. Znači to je dovedeno do apsurda. Znači ljude koji su vršili segregaciju isključivo za to da od dece koja su im se činila mentalno i fizički sposobna za obradu, znači da se od njih pravi po ugledu na Hitlerjugend ustaška mladež. Oni su odvođeni u samostane, znači tamo su, ja sam razgovarao sa preživelima, sa nekoliko njih i svi oni pričaju da oni u samostanima nisu bili izlagani mučenjima. Oni su u samostanima učeni od teta koje se brinule o njima da kulturno jedu, da koriste pribor za jelo, da se fino ponašaju, da znaju da se ponašaju za stolom, da. Nisu oni trpeli ni gladni ni žedni, da se razumemo. Znači, njima je učinjeno upravo ono što recimo to je opšte poznato, znači igra dobar i loš policajac. Znači, da bi se čovjek doveo u izmenjeno stanje svesti, da će priznati i ono što mu nije na pamet palo da prizna, čovjek se uvede u prostoriju, prvo se drži malo na hladnom, znači uvede se u prostoriju, ulazi prvi lik koji mu nanese bol, da li fizičku ili udaranjem šamara ili emotivnu, pominjanjem njegove porodice, znači nebitno je to. Nanese mu na neki način bol, onda izađe, ostavi ga samog, onako malo polusmrznutog i onda nakon nekog vremena ulazi neki fin čika koji ponudi cigaretu, pita je ti hladno, malo te pokrije ćevetom, razumeš, pita hoćeš da popiješ nešto, može kafe ili sok, nešto ne brini se ništa, bit će sve u redu sa tobom, pa to eto, moralo je tako i to ne sekiraj se ništa i čovjek njemu prizna ono što mu ne bi na pamet palo da prizna. A to psihologija kaže da se tako u stvari uništavaju kognitivne sposobnosti u čoveku, da on ne može, da on više ne zna šta je realnost, da ne zna, on više ne zna ništa, nego sluša toga ko u stvari izgleda kao da će da mu pomogne. Da. A u stvari nema veze. Ne znam jel smo malo pre, pošto se ovo prekidalo snimanje, jel smo pričali napomenuo si za kad je kontroli mase i odnosno za manipulisanjem da izađu pobune, da se... to možda oko pozorišta. Ne, pre pozorišta, se ja pričao onome iz tajne austrijske vlade, pa su oni organizovali namerno da bude pobuna, da oni masakriraju određena sela. Mislim da smo to pričali. Za džavi i za crkve. Da, to smo pričali. Ne, nismo pričali sa... Ne, izvini. Nismo govorili to sam upravo hteo da kažem. Znači, Zapad, upravo je to dobar su primjer ova dečica. Znači, ova dečica koja su odvojena i izvedena iz streljačkog stroja, izvučena ispod ustaškog noža i koja su učena da budu, navodno da budu kulturna, da se fino ponašaju, jer je najveći odraz kulture da li jedeš, da li koristiš, da li se držiš, što kaže ova crnogorska drama, da li se viljuška drži ulijevu ruku. Ja. Jer to je najveći odraz kulture. Jer ako ne držiš viljušku levom rukom, ti si nekulturan, ti si seljačina.
I poenta je u tome, ti si varvar, i poenta je u tome, eto imamo primjer iz istorije koje je, 1:1 zamena teza apsolutna. Znači imamo primjer gde su kulturni evropski narodi u napoleonskim ratovima, osvajajući Rusiju, zapalili sve pod sobom, ne pred sobom, nego pod sobom, koji su silovali, ubijali, znači, palili kuće bez ikakve potrebe, znači, bez ratne potrebe. Znači, došli su do Moskve i spalili je do temelja i time poništili apsolutno svoju bilo kakvu vojničku pobedu i mogućnost da u sred zime opstanu tamo jer su zapalili zalihe. Znači, oni su jednostavno, i oni su kulturan narod. A imamo s druge strane rusko osvajanje cele Evrope i Pariza, gde Rusi nisu u Parizu slomili ni jednu ciglu. Nisu slomili ciglu ni u Berlinu, nisu slomili u Leipzigu, nisu slomili nigde. A nisu oni osvajali, oni su njih terali nazad. Ne, samo moment. Ne, uopšte u tome nije poenta. Dobro, da. Ta osvajačka vojska, znači na osvojenim teritorijama, ako je Napoleon osvojio Moskvu, oni su posle u povratku osvojili, u kontraofanzivi osvojili Pariz. I nisu polomili ni jednu ciglu. Recimo imamo primer za to drugi, koji je nama bliski, znači imamo primer gde su te kulturni narodi, nećemo ih imenovati, znači apsolutno nama nije u interesu da izazivamo bilo kakvu mržnju ili osvetu. Samo govorimo činjenice. Znači ti kulturni narodi su u osvajanju Srbije tokom Prvog svetskog rata palili, vešali, pišali po crkvama, znači pravili čuda nad tim nekulturnim, varvarskim srpskim narodom, a kad je srpska vojska ušla u Zagreb, Ljubljanu i stigla u Beč, ne postoji ni jedan zapis o tome da je igde jedna cigla polomljena. Naravno. Znači to je potpuna zamena teza. Znači Srbin je Gedža, Praziluković, seljačina, u opancima iscepan, nikakav, on je niža rasa apsolutno za njih. Ta niža rasa nije dala sebi za pravo da ni jedan objekat uništi. Evo, da postoji uništen neki objekat iz austro-ugarskog perioda, pa to bi svi uprli prstom na njega. Svi su ti objekti i dan danas u svojim funkcijama. To je gradila Austro-Ugarska. Jeste, gradila Austro-Ugarska. Sa srpske ruke. I još jedna stvar, evo recimo, ne kažem samo za crkve, to se odnosi i na džamije. Evo recimo, zapaljena je džamija, to je isto predmet velike manipulacije, zapaljena je džamija u Nišu i Beogradu 2004. godine za vreme pogroma na Kosovu, kad su tamo, znači tamošnje Arbanasi pod koranskom palicom zapadnih zemalja, znači proterali srpski narod i zapalili gomilu svetinja, iste te zapadne službe su organizovale paljenje džamija u Nišu i Beogradu. Ja sam prisustvovao dok je gorela džamija u Nišu, osim mene tu je bilo dosta sveta. 80% prisutnih su činili ljudi koji su radili, da kažemo, određenim, da kažemo, oni su državna zaposlenja, nećemo govoriti dalje. Znači, koji su bili sposobni da taj događaj spreče apsolutno. Bio je dovoljno 2 pozornika da dođu i da tog kriminalca koji se popeo na džamiju i odozgo pokušava nešto da sruši ili zapali, da ga spuste i zatvore. Nije to kriminalac. Samo trenutak jedan. Znači, to je čista zamena teza. U Beogradu je džamija izgorela pred očima tadašnjeg predsjednika SRJ, Vojislava Koštunice. On je molio narod da ne pale džamiju zajedno sa beogradskim muftijom. Pa to svi znaju, to su zabeležile kamere. Pa onda imamo paljevinu američke ambasade koju je neko volšebno zapalio do dan danas. Iako smo mi okupirana zemlja i to se zna da je tako, znači do dan danas nijedan proces pred sudovima u Srbiji nije doveden do kraja za paljenje džamija. Zašto? Ako okupator smatra da su odistinski te džamije zapaljene od strane srpskog naroda, od srpskih ekstremista, zašto ih nije osudio? Zna se ko su to ljudi. Po imenu i prezimenu, ima zabeleženo, sve snimljeno, slikano, nema greške. Razumeš? Zašto? Zato što su to njihovi aparatčici. Zato što su to njihovi ljudi.
Njihovi ljudi su zapalili američku ambasadu, nikakav Srbin to nije uradio, od toga nema koristi. To svaki normalan čovjek zna da od toga nema koristi, Nisam ja baš siguran da smo sad mi ista zemlja kao što smo bili, i to je da li smo mi sad okupirani. Ne, mi smo okupirani, tu nema greška, znaš, mi smo okupirani, ali ne treba dirati, okupatora ne treba dirati. Ovi naši gore polako, oni sa godinama naučili su zanat do sad, ispekli i polako oni nemoj to da pričam. Ne, u redu neću i ne treba da se zna, znači samo budite mirni, jer konj kad crkava, to jest kad lipsuje, on hoće da se ritne zadnji put, hoće nogu da ti polomi. I nemoj mi da budemo ti na koga će ta raga da se ritne, znači neka oni to završe tamo negdje na drugo mesto. A ovi kod nas ima da mole za koru leba, ima da mole za koru, to je uvijek je tako. Znaš, okupator on kad skikne, on posle moli za koru leba jer prestane mu ova, kako se to zove, logistika mu prestane. Logistika. Pa evo sad će da dođe 50, dolazi vojska Nemačka ovdje u Bosnu, jesi čuo? Ne, nisam obratio. Vojska dolazi, 50 vojnika dolazi ovdje da nas okupiraju. Ma neka okupiraju nikne, slušaj. Da nas držu pokornost, 50 ljudi. Slušaj, nema veze. Neka okupiraju, niko im ne brani, slušaj. Ali kad dođe dan da se upotrebi kosmičko drvo, znaš? Da. Neće oni više, razumeš to. Sami oni ima da begaju. Pa kakvo kosmičko drvo, šta pričaš? Ne, to je rekao, ja sad moram da citiram ili da parafraziram našeg djeda, da parafraziram Bogoslava Stojmenovića, on je govorio o Deda Vukanu, Deda Vukan je rekao sve. Ma ko je Deda Vukan? Deda Vukan je rekao sve. Deda Bogi je lepo objasnio to u javnosti, Deda Vukan je rekao sve. Kad starina potegne kosmičko drvo i udari po Atlantidu i ona prsne na 1000 delova, ima oni đavoli u nju samo da ječu, znaš. Kako se zove ta knjiga? To ti se zove Proročanstvo Srbima od Deda Vukana. To treba da se pita, ne znam ja ništa za to. To treba da se pita gospodin Nenad Gavrilović sa Romanije. To ti je onaj što je napravio srpskog obrambenog psa. Vidar i Travar sa Romanije. Vidar i Travar i duhovni učitelj. Aha. On je izdao tu knjigu. Knjiga Proročanstvo Srbima od Deda Vukana, da. On to najbolje zna da objasni. I treba, ko se interesuje, može lako da dođe do njega. Znači, čovjek je izuzetan. Ne treba više ništa drugo reći o njemu. Čovjek je izuzetan. Ali drugo sam teo da kažem, znači, za to kosmičko drvo, to ću da te objasniti. Zato je Milić od Mačve slikao one balvane takozvane, znaš. Kosmičke brodove. Kosmičke brodove. U vidu cigare. Sad zna se ko ima te kosmičke brodove i to te kosmičko drvo, zna se ko ima, znaš. Samo je pitanje kad će da ga upotrebi, pa ima više komada, ima dovoljno za sve. Sad ne drži se, nego sti ovako. Pa slušaj, to je drugo, to je njihova stvar, znaš. Jer tu se mi od zapada razlikujemo. Zapad, da bi vršio nasilje, on ne traži nikakav izgovor. On nasilje vrši samo zato što mu se može. I on za to se izgovara mnogo, niti se opravdava nekome. Oni kažu, pa dobro, ajde, ima neki razlog, evo, nebitno, šta hoćete, koji razlog da vam navedemo? Navedu taj razlog i kažu, sada ima nuklearno oružje. Sada ima nuklearno oružje. Jeste. I u Libiju su, ljudska prava su ugrožena. I u Siriju. I u Siriju isto. I u Afganistanu su bila isto. I tamo li? I tamo. A nije bitno, ne treba nabrajati, nema veze. Hoću da kažem, doktrina koju primenjuje savremena Rusija, ona je zasnovana na potpuno drugim postulatima. Ona je zasnovana isključivo na njenim potrebama. Znači, na njenim osnovnim, nasušnim, da kažemo, životnim potrebama. Rusija nije otišla da zaposedne dole Venecuelu. Iako Venecuela ima naftu, recimo. I konkurencije. Pa da uguše konkurenciju. Ma da. Mogli su oni i to da urade. Znači, Rusija će delovati samo i isključivo samo dokle bude prinuđena i dokle bude morala da deluje.
i neće prelaziti tu liniju. Onog trenutka kad Zapad zasluži da ih udari kosmičko drvo, to im neće poveći. To će im se desiti sigurno. Ne znam sad šta bi mogla ti kažem na to kosmičko drvo, ali to si ti nešto pomešao sve. Nisam pomešao ništa, to je sve tačno onako ko je rekao Deda Vukan. Znači tu nema promašaja i nema greške. Ne znam, ja to moram pročitati. To, ne, pročitaj slobodno, to Amerikancima je izgledalo čudno, pa evo i onaj Milomir Marić kad mora da ga prozove, me se mešaju te stvari. I on recimo kaže, kad njemu kaže Deda Bog i pukovnik Bogosav Stojimenović, kad mu kaže Amerikanci da znaju, bre, oni treba da dođu kod nas da mole da ostane nešto od nje, on kaže jeste, Amerika će da moli Srbe, razumeš, da se ne raspadne. I Deda Bog i tad 2013. kaže, pa ona se raspada, be, samo ti ne vidiš, znaš. Ma ne, ma on nešto pomešao, bio senilan, bre, star. Jeste, pomešao Deda Bog, evo sad uključi CNN pa nadalje ove vesti što ima, znaš, da vidiš kako se naslučuje kod njih raspad. Ma nije moguće. Naslučuje se pomalo raspad. Nije moguće. Vrlo interesantno. Tamo se svi mole, niko ne mrzi belci. Slušaj, pusti, preterali smo za danas, preterali smo svaku meru. De, kaži nešto ako imaš ovo... A imam, bre, da kažem jednu stvar. Ne, kaži ono... Da zaprati to. Da. Čekaj, bre. A što ja moram da kažem... A kad smo pravili onu emisiju za nacizam i za nacizam Dejan Berić ili ona prethodna... Pa dobro, ljudi uzimaju pa prenose dalje. Pa ne mora... Neka prenose ljudi, ne. Ljudi neka prenose, eno i za krstaški ratovi obme neko napravi. Mislim, neka, ja nisam... Ja naprotiv, znači, neka prenose sve što je bitno. Ne kažem ja citiram. Ja samo kažem, znači Rogozin je lepo citirao. Šta Rogozin? Rogozin bre onaj glavni... Citirao tebe? Nije citirao mene bre, on je rekao lepo pesmu ispričao iz film Brat 2, a iza njega idu ova kosmička drveta oko. Idu i on kaže na kraju sila je u pravdi. Da, pa dobro nisi citirao, da. Nije on mene nego on čovjek, to ću da sam ja ono... Mislim, znao si da rastumačiš šta tačno znači ono VZ i to? Ne, ja sam nešto pomešao. Znači, hvala vam svima. Ne, kaži da je to glavno. Bilo je bitno. Najglavno. Da, sad je najglavno, da. Najglavnije u glavi je da se u glavi, znači da komentarišete, da možda vas blokiramo, jer popunjava se blok lista, mora da priznamo. Popunjava se fino, ide polako, ali slabo je. Slobodno još komentarišite, lajkujte i podelite video sa... Jeste tako kaže? Zasviđajte i potpišite se na naš kanal i podelite sa prijateljima. A do tada... Ne, to ja pričam, stani. Aha. Ne, to ja pričam. Dragi prijatelji, ko je izdržao, ovaj put smo odužili baš bez veze i bez potrebe. Da se izviniš unapred. Znači, ko je izdržao da odgleda do kraja, ja se unapred izvinjavam za sve što je izrečeno u emisiji. Napred ili unazad? Pa dobro, može unazad, nije bitno. Bitno je da se ja izvinim ljudima, da se ne osjećaju uvređenima ili poniženima. Nema za to nikakve potrebe. Nas je onako gleda vrlo mali broj ljudi, naši su pratioci malo, ali su odabrani. I vrlo pažljivo raspoređeni, tako da prenose sve gde treba. Sve prenose gde treba. Pravimo kota. I da, sve prenose gde treba. I hoću da se pohvali malo za produkciju, eto, ipak smo uspjeli u ovih nekoliko dana dok nas nije bilo na snimanjima, znači uspjela je produkcija, kupili smo takoci nove patike, ona sad samo šparta tu i nema, to ćemo posle. I nema greške, znači budite mi živi i zdravi i u zdravlju i veselju kade da ste. Sad nemam daljinski. Nova tehnologija, sve je na senzor. Pa šta sam morao da ustanem da prekinem? Ja ću da se pravim Ajde, ako mora. A be ovo prestalo pre da snima.